Irama ina ba televisioni masih bakal zoe tes keriso ma obaita salam Palestin muso dada no tarugi ina te minggu palmaru ina te babo dede samati baba mondraga soe tes keriso me ya razo sangrifi ba minggu ande tarumalilo walangis to balini angere nusida te hala murad bazura mareko faza felezara ngabwa sara irugi felezara mareko faza felezara ngabwa sara irugi felezara fatwa leta angere nusi fatwa leta baso ya data ono gede da mangandaita masuno dawge Yehova la walangi mande khu ya gozile te bule mondoroge faurima ba famatima ena le te bule nda aga ba khu bukai dedema edena dedema babangere nusi taromalima ehe hani amoni da zama hayaka basame khuma fabo to badede yadu mareko faza felezara ngabasara irugi felezara imane taromadilo walangi bameno hat ira ba Yerusalema ba Betania bagahe hilivanika ande bai fatenge ni fahania darua imane khera mi ay bambanua sideide ande fonami banami rugi bayanema mi ila nono galide ni fesu sil irai la okudoniha mi toto obesunia bami ohe iya bana sozanguma ekhmi hana bami mane moguna kedua bayane ma ifa ohe mangabuli badai bama ira bahiza nono galide no mege ni fesu bazinga babandruhe to baybali bala toto obesu bala mane khera esa si sobada hade khmida bami toto obesu nono galide ande balomba kha khera hade ni wa Yesu abena latehe bala ohe ke Yesu nono galide ande labe bahulunia nukhara ba i okudo ba atoza mologe balala nukhara baso ba bulunru ni ewara bambenua ba sobawal ba solo moroifuri ba muawla mane hosana ni fahobu oziso ande ba dezo aya ni fahobu ba asalawa dua da Davido ande sangondasi ya ita hosana bazalawa yawa irugi da daromalilo walangi irama ina batalifuse minggu si soya ita andre maina te soya ita andre da minggu palmaru hade da sambua ni fallo bandono Israeli babo buah dede babe amoy bago basafasa balahale bulu no hisafusi ba la oheda baba malua o basafasa simanage bagina te baba malogo basafasa so ete Kristo bimuya ba Yerusalem fefuni hafefu no Israeli hezo so ira morosamo ira ba Yerusalema baba malua fa obo dede baba nerete fangi fa lo balangi ya ira moroiba danga mamoroiba dana zango sabuyo ya ira irama ina so etes keriso babe amainia badae basambua za heli dededa ya iya he ibisa ni falua ni hasoya irono Israeli baba nema baba mondaga so etes keriso ni falwa khnia ande simane ni falwa khrazo badai ta ila ba Yesu Kristo ande duhu no razo ia hiza so iba fa fahura dan tentu hadaya ni falwa Yesu Kristo da o iso geluhannya na razo mana pahlawan na mangabuli ia na nomo ya fasugo na nomena ia pa fefu ni hambanua meira la fondraga la tema
Bawa dedera apa nih mak raso. Raso iter kudo sabel. Ifakem barunia bapa suhuta. Dia tampil sebagai pahlawan. Hal yang sama sifat dalam ibadah dagi ni falos wa Yesus Kristus. Hira iso ba afahura sara. So Yesus Kristus tengah kudo iter. Le nifaan kanya kudo. Hiza i hayo badai wakarani fahania. Mi ay babranua ada danya basono no kalide. Mi hal da ba mi toto ba nalasof kami be moguna kedua. Ono kalide. Da ai tere babe amainia ba Yerusalem. Irama iraina megene no fatuna moriaoba razo nano mena ia yoreba subuta tobali ia pahlawan soaye Yesus Kristus babe amenya ba Yerusalem baba neretede mababa maluara danya obasafasa ada hal yang berbeda irama iraina hana inete bawa neretedenya mababa rayakannya Paskah yang terakhir badadanya akan ia sinamedullah zimuifasubu iya. Jadi soal Yesus Kristus lebih ofena lebih duluan irayakan kemenangan moroiba peperangannya karena sudah pasti dia akan menang. Hadir itu balini lawannya. Ya iya da famakau fanandraige ni faluakhnya meterau iya. Soal Yesus Kristus menang ya betul. Salah satu gelar soal Yesus Kristus mesuya bagulidana bairugi ada negoi ya itan nya samati tatema babo to badada da Yesu anda no razo dia seorang raja bada eba ni faluazo Yesus Kristus baba nerenya kalide ono kalide saluhe mu fake sangat oguna artinya dia masih liar belum dipakai belum pernah ditunggangi so beberapa hal cara varazo Yesus Kristus i oroma wangide enia dia datang tidak dengan kemegahan dia datang tidak dengan kegagahan tapi dia datang dengan kerendahan ide iya iter nono kalide irama ina ba telefusenyo masih bakal Yesus Kristus ha ono kalide tetapi ada makna yang luar biasa irama irain ada informa apa ya anda goi no razo sango kege ulidana ada coba bayangkan ono galide saluhe mufake belum pernah ditunggangi tentu mana irama iraina bermelemulati ia bisa babolo henoro tentu tolong bayangkan hadiah salua tapi ternyata soal Yesus Kristus beremea ia razo tengah razo ni hakulidana razo zorugo ia ya iya zama zeki ulidana andre ya iya zama zeki fefu zaliwali obadana iragada salua ono galide tola ahono tola mudatau iya ya hule nazi no mufahau nono galide ande irama iraina pada romalilo balangi sinota baso ande ube ezi tobali tuhon angerenusida ede moguna kedua na tahu sisi babe amai zo Yesus Kristus to bagulidano bana tafake istilah tamane semua serba dipinjam memoya to bagulidano ifiza mayoguna dabina nono alave padana delanya batu si mana mete fatumbo iya lahadai nahania
Ifisa bayoguna ganda biri-biri. Si manazui babe aminnya ba Yerusalem andre latema ia sebagai raja haden faluannya Ifisa su ibada nono galide. Ifisa nono galide. Si manazui irugi memate ia itu sote ko ia. Ifisa su ibada levate ke Yosefo moroi bagari matea. Kira mereka na tahu ke tau sisi ada. Ternyata lo malangi I oguna ma ilibatkan niha bagulidana. I oguna hada ya goheta niha baba malua sino ohita de dunia. Anda memaya ba Yerusalem ai fatengen rani fahanya baba ngai ono biri-biri. Hula zino iila. Yo bamba nafona danya sono no biri-biri bami hal. Badala sofu kami bami mane moguna kedua. Ni hasino sofa aboto badodo irama iraina aboto badodo nia na iwa aswaya ita moguna kedua. Hadani oguna elo walangi kedaan. Nata sofu badodo da. Haniha ita andre. Hadia di sokeda andre. Wa I oguna sibai kelo walangi. Hana amba kalau walangi, hana lah hadi kalau walangi. Tetapi ada di faluannya irama iraina. I oguna goheta ni hagulidane, baba malua hadia ia gohita dadalo walangi. Yumi hala nono kalite, nala sofu moguna kedua. Sino sofu aboto badudu. Mela sofu hana bami falua si mana bala manehera moguna kedua latehege di sokera latehege go ketara I oguna etua moguna kedua irama ina ba telefuson yo masih bakal tes keriso ya ita fif. Kadang-kadang tanpa tersadari bahwa urida ande babe asoto bagulidana. Moguna kedua wa urida. Moguna kedua wa atuatuada. Moguna kedua zisokeda. Moguna kedua wa urimu. Hadia etehega ioguna etua. Omasi Yesu. Ioguna wa urimu. Omasi Yesu yoguna di sokemu. Omasi Yesu yoguna atu-atuamu. Moguna kedua. Hada elulu kedua. Mah hebisa. Irama iraina so etes keriso razo ia. Baba data ila dan ibisa niha baba nema ubuwa dedu. Walaupun na tahu ketau sisi ni hasimai baka Yesu ande mungkin faba wa aboto badedera sara wa o masih iran na Yesu Kristo to bali razo hana me masih bagina tada onasa ya ira masih bare wa mater kerajaan Romawi. O masih iran naso sama satoko si tola mangeheta ya ira moroi baba abu dede anda. O masih ira la bali Yesu razo. Duh Yesu razo tetapi iwa akhira iwa faba tengah si mana ni era ra. Fa arazo Yesu tengah ena esot atau mania bajabatan fa arazo to bagulidana. Tapi ia memang razo. Babangi heta niha moroiba vango sabuyu fango sabuyu hore. Da ava muya to bagulidana.
Da ana ba I oroma akhira ya ia iter nono galide bade te hulu nono galide bade fakudo ia adanya yang bakal akhira ba tenga simane di sobada demi va arazogu ya odo Yesu Keriso razo tetapi tenga baba mazawa baba nabi foda baba malu fasuluta tidak tapi ya razo babolo hefa ohahau dede bafa ahonu dede dan ni faluane ramai raina na taila dan mi fona hebisa meterau ia iforoma wadu solohe fa ohahau ia ada zalo me sobi bodania fetero itegu vetero sembruga bodamu ada zalo me no mutaba dalinga maliho ifuli halba ifuli fahal Yesus tidak mau ada kekerasan no dazila tolala iter ba makau iter ba nandaiga anda bahe afa ke hela babas ia hela forefa ya merege mate ya badala refa lekhnya famada hana berme bada ate oroma la khamilo balangi dago hita de dunia baba amoy to baguli danande baba ngeta niha moroy ba hukum irono Israel satu haba o ya ira mo baba ira fenal balang fena so ite skeriso labe to nu kharabadan labe nu kharabade te hulu galite basile nu kabai hal bulu gebe itu luar biasa simane namenda pejabat-pejabat labe itu kain merah tapi tengah kain merah ni be fefu ni hasi sobada ibe ezi sukhnia ibe enukania muguna kedua dan omasi lo balangika so ite sugere so itoro da dete nuha dete bulugeu nibe eniha rama ina ya ita bagina tande hade goi nibe eda sito bali sumange lo balangi hade sito bali talulu sumange lo balangi baba uridane bahade no boto badede dahan ha Yesu ande he ibisa Yesu ande badede da hade sino tahal kan itula va Yesu ande ya razo sama terfa urida hada no talulu wa urida ni fater razo ande irama ina lulu wa urino tema Yesu ande ya kai fater wa urino ya ohe bazo mansi iya ena ya razo sama terfa urimo ohe tanda uga moroi bani fater dan bu efef he tanda uga ni fater gafulha hana no iheli ita so ite sukerisme no iheli ita mi fenadanda dan akan taterotodo he bisa mama kau ni taganya baba ngeheli ya uga baba ngeheli ya udo irama ina halagang itulah lulu baurimu hosana suno lo balang obawa tanda uga ya uga tadagu omuso ya uga tadagu hana no aifa itani fater gafu no aifa nauga ni fater gafu yo roy malkade romo da romalia de yabo to bade no I holi ndauga so etes keriso no I efa ndauga moroy ba hukuhur ya iya zito bali razo sama terfa urima o haude babolo Yesu Keriso halagang itulah mengikut Yesus keputusanku bano ufili o Yesu fili o Yesu boy farinda uka
ya kaya ya sama ter fa urimu yo tarai de rugi silait falu kai ta wa haud mangalita sawagelo daro malimu tu Yesu sama hal ya aka baba mutoki badade ma ba fa urima ande no ya uge razo sama ter sangurifi aka o ha haud de ma meno marongo daro malimu ya duhu simana daro mal walangi ramai raina fado de gu wa falu kai ta wa badade salam holistik.